Patricia Tománková Pezinok, jednotka. Dvojka Ketesa Musojny, Guštafík Jakub Pezinok a Gončarov Nikita Pezinok. Trojka Šöres Milan Leajnár, Kralič Luboš Lovec. Štvorka, už naozaj stačilo, dobre, ďakujem, dovidenia. Štvorka Jozef Svátek a Martin Žežucha. Prvý čítaný nemá šerpu a druhý čítaný si bere modrú šerpu. Első, aki van olvasva, az nem vesz plusz övet, a másik át van olvasva, kék övet vesz föl pluszba. Národový číslo 1 zvíťazila Patricia Tománková 10-0. Nastúpi nám Bartušková Viktória Galanta a Mravcová Magdaléna Brno. Na dvojke Ketesa Musojny győz, Gončarov Nikita Pezinok 10. Nastúpi nám Antalík Adam na dvojku z Dubnice a Pír Artur Láb.